Postoji jedan paradoks, gospodine Ugljanin, vi ste upravo na tom mestu koje je posvećeno nerazvijenim područjima, a uspeli ste da opštinu Novi Pazar, za vreme dok ste bili gradonačelnik, napravite, da je ubacite upravo u tih 49 opština, opštinu koja je recimo 90. godina, kada je bilo teško vreme za Sandžak, bila primer malog preduzetništva koji se razvijaju i tako dalje, onda ste ostavili tu opštinu sa dugom od 10,5 miliona evra. Kako da vam verujemo da ćete sad u ovim svim drugim opštinama da stignu sve te pare i da zaista to tako procveta, kada u Novom Pazaru imamo loš primjer? Ja ne znam odakle imamo informacije. Svakako čuli, gospodine Ugljanin, sigurno ne od mene, nisam ja prva koja govori o tom velikom dugu koji ste ostavili u Novom Pazaru. Čime ga objašnjavate? Ja mogu da kažem da ozbiljni ljudi, znači jedan predstavnik jednog grada, neki predstavnik gradske funkcije, to su ljudi koji moraju da dobro razmišljaju šta govore. Misao dok je god u glavi nije opasna. Ali kad se iznose podaci u javnost, onda to postaje obavezujuće. Da, ali evo ja imam dosta tih nekih podataka koji upravo govore o tome i sad bi potrošila jako puno vremena kada bi sad sve čitala pojedinačno po stavkama, kako izgledaju ti dugovi, znači 840 miliona dinara i recimo samo na leasing za nekoliko putničkih automobila 73 miliona, onda ne znam, recimo samo za putovanje i reprezentaciju za pola godine, znači to je dug napravljen u prvoj polovini ove godine. Samo za putovanje i reprezentaciju za pola godine potrošeno 156.000 evra. Vi ste prilikom jednog od poslednjih poseta Novom Pazaru obećali da ćete ipak pomoći da ćete pomoći Novom Pazaru. Gradonačelnik Novog Pazara vam je upravo tražio pomoć oko vraćanja ovog duga. Hoćete li izaći u susret svojim zemljacima? Ugovori obvezuju opštinu i opština će mora da vraća dug. Vi ste predsjednik opštine, gospodine Ugljanin, vi najbolje znate šta ste radili. Ja kažem da gradonačelnik treba da napravi isti takav ugovor i da nastavi dalje. Ali nema para, gospodine Ugljanin. Znate ko je nulu i dug od 11 miliona evra, tako da... Meni su ljudi verovali. Meni su ljudi, koliko ste pomenuli miliona kredita? 18 miliona, tako? Koliko ste pomenuli da smo mi dužni? 10,5 miliona evra. To je godišnji budžet Novog Pazara. Ako su meni ljudi verovali, svi oni koji mi veruju, ljudi su meni verovali. Ako dozvoljava, ja mislim da tu ništa nema sporno. Ako bude sporno, ja ću se javiti i osporiti nešto. Ja mislim da ništa nema sporno. Također se navodi da je sporno to što ste zapošljavali jako puno ljudi u opštini dok ste vi bili ministar, dok ste vi bili gradonačelnik, pa čak i neke ljude koji se nikada nisu pojavili na svom radnom mestu. To vas pitam zbog toga jer ste vi sada ministar i prosto je važno da znamo na koji način ste radili i pre. Vidite, ja onako kako sam radio prije, ja sam zadovoljan. Ja pitam vas vrlo konkretno i reći vam i vrlo konkretno ime. Sead Hadžijavdić, koji je bio zaposlen kod vas na mestu saradnika za bezbednost 1. oktobra 2007. godine do 23. septembra 2008. se nije pojavio na poslu, primao je platu. Ko kaže da nije javio na poslu? Pa, evo kažu službe koje su se bavile time. Svako u opštini ima, mi u opštini uređenu sistematizaciju, opis radnog... Kažu da je u Sarajevu čovjek. Opis radnih mjesta, ima tu definisana hijerarhija i subordinacija. To radi ko sat. Tako što ne vidim kakav problem ima i šta je problem s tim jednim čovjekom.